Charlie Song Hamren Regional Committee lapen ahoy long nang karja pithip iltum socheng amreng border development committee lapen nilitum ahoy long kedo nilitum KSA ami head branch lapen haladak adui hoya rat anok bi tum pen nitum chelang si pini DC aphan nilitum isia memorandum memorandum kipia the bangke lalok adogo weta chinilo je dak lang long chorolong entry tax gate nang ki bi pen hala bangso entry tax gate ki priar ni pen piniar nian tame adui hoy long bangke suluk so daga tomon abangke ingsam selang so sinitum theklong lo la bangso suluk so daga hut ladak suluk so daga pang sam dunji mate ke lang kachari dunji aphan iltum security mate temporary patrolling post itum lang long chorolong nang bilo haladak lang long chorol la bangso temporary outpost nang ki bi pen hadak police atum pen mate CRPF atum pen akirap pen si ki ongdung haladak akisung ke boy jitu Meghalaya pen otlang no tum karbiang long na teng theng ye long ba ki khang dun dolo a hoklo tema pache tang dun ke unu esita me major bang ke pu pen nang kang bakan ke ladak pen si alang li tum pen na chak pidun lo sita me non alom ke thekam long bang la pulo Meghalaya pen JSM pen chenglok kaprek social organization tum labangso Assam arlo mate ituma boundary long ituma Assam government pen mate Assam police atum ladak temporary patrolling post ke do mate outpost ke do along alang tuma ka siksak do yo ni si labang so po chiu thai nei pu pressure ki pi yo ni si non ituma administrative law and order ba atuma bangke ladak non temporary outpost lang long chor long ke do pot bangke katire ki po birta sini tum long lo la si labang so po ning kang samse ni tum thek long si niltum ningkang samse cepak langsi pini disia long nitum pinpura lo nang pilo pinpura lo nang ki pi bangke jasemet pet ke lalo labang so temporary outpost bang teregresi iltum arara tuma kisung ke chini pa me pensi ladak labang so lang long chorolong temporary outpost alar ke dak prabjin pen patrolling post nang bisi ladak raikom tu made police atum si tamenang pabat nang ibusin tum chuning ripon lo na pena bangke isi therak me melam bangela pulo Meghalaya pen aje hak organization tum mate aje hak atum itu Assam government pan administrative law and order pan pressure nang ki PC ladak kacetere ki bu bangke lage mang hume melo adhe lage iltu mena dim mena longri mena rada kisung ke jok nei pan si Assam police atum si tame mate Assam government tum si tame ladak temporary outpost ki bilo pulutak niltum arada tum non tame ke jok wan kalilang jok padap si ok chung hura son si niltum dolang jok padap si odlang no tum itu makarbi kiduka rada tum panang ke therna ke ham son si nitum cecak nang lang pulutang te lapusona kisung niltum ka cecak nang ajok si nitum han bangke nang lang plot si alam Meghalaya tum alam Meghalaya organization tum alam karju si kateregi bu bangal ke kiasi pen bangke nitum cek proidun hekte lapen ladak labang so akeng kamjong si Meghalaya tum alam karju pen ladak jong las bangso temporary outpost si katerek lo plot ta kiasi pen bangke ladak thedunga ka chisong nitum deng si Meghalaya government against lapen ke litum ladak Assam government lapen nitum administrative law and order fundamental pressure people